Korinto bi awoloni ji enyo yicho ete keje klenklen kuku ke ashina agbe pa mo hele son loy aso wo boy wo heyijie mo eko alo ehia wo ake wo hio yijie mo wojinke bahanye lo keje onye de tamoboni ehia me komelelo nye di encheju wo woloni anma ye wo twi amle ni menfele ni amekaniole ni ajie nye fan achon akenye ji Kristo woloni wo somo yehi ni je blegi akema shimo nyumo heka lole mumole je ye tei tetre anu shimo ye twi ni ji helo tao anu ji Kristo hewo woke wo hie fon nyumo no ne je ake wo sa ye wonye mona ni wo odwen ake noko je wodi enche womli shi wo salele ni momli yeje le ha wo chomo me ni sa ake fe pa mo hele son loy je no ni angma shimo mumono eje ake no ni angma le gbe omo shimo mo le ha mo yina wala chike gbele somo ni akpe ye tei tetre anole ye nyam boni Israel bi le nye mo se hia akwe ye ehia nyam ni sefo le hewo pole animu monso mo le fe nyam fendo eje ake ke fobu somo le ye nyam le ani jale somo le efe nyam ke teke no ahu eje ake ami nyam le ni fa baba o chon le hewo le no ni yo nyam le be nyam ye enegbe fam eje ake kenoko ni huo ke ya le ye nyam le bele no ni hio shine ye nyam ahu fendo agbene akeni wo yo ne ke hie no kamo ne hewo le ofie kan baba o ni wo fe tamomosi ni ke ha no ha ehie oni Israel bi le akweno ni huo ke ya le na agbele shimo anga amedwemu na eja keke wa shimbe ne gbi ne no le na kan ha no le no ha pamo momole kan ni mole no aje koshi ake Kristo mni esefo ye shike ba shimbe ne gbi ne no le be fe be ni akane omo se wulule ha no ha ametwi no shike ameku amese ke ba nu chole mole aje ha no le shinu chole ji mole ni heni nu chole mole yo le je heyeli yo shiwo fe ni woke hie petekple ko nu chole anu nyam le tamwa ko ahwehwe mnile womi chake womi chomo na kan suban le no kemi janu nyamli kemi yanu nyamli tamoboni eje nu cho ni ji mole mole hallelujah. Korinto bi awoloni ji enyo yicho edwe keje klenklen kuku ke ashi kuku ni ji nyoma ke enumu mumondwetri yesu tuji ami no hewole akeni akeso mo ne ehawo enumu mobona le na ale woni ji eje ewi shi wakwa hegbe jiani ni aketele ni woba waje ekutumpomli yansan woke ni bi futu ni mowie mole shimu woke anokwale le wie mo fan dio wo heyi wo chon gbomo fen gbomo he nile enyumo hi shike ha aha wosane papale hi tetele me ni la jiole amrin keke aha hi ameji me amni ni jene amni nyumole eshula me ni heyele adwemo le ye oni Kristo ni jinyumo suban le anunyam sane papala le akakpe mi hame eja ke je wodi enche wo hewo shio shimon Kristo Yesu akenu ncho ke wo hu akenye chuji Yesu hewo eja ke nyumo ni ke akela aje dumli akpele le no ekpe e wo twi amli hu ko ni nyumo anunya he ni le lale akpe Yesu Kristo hi shi wo hie ne kenje twi ne Yesu puji amni koni hewale ni fa keteke no le afe nyumo no ije wono afifi awo ye hefehe shikenle wotri esu ofio ya shikenle woni jian ejekowi awa yi shikenle akwakowo atri awo shikenle opleneko dane wo hie Yesu gbelele e wo gbomochole mnikenye koni Yesu wala hu ajepo ewo gbomocholemli
eja ake wo ni wo hie kamo ne da ne atu wo awo gbele de ye Yesu hewo ko ni Yesu walale hu ajepo ewo meche ni ba agboele am no hewole agbene gbele tuo ni ye womni shinyele wala tuo ni enyemni shi akeni wo yo na kan hemo ke yeli mumole no hewole tamoboni ama ake mi hemiye hewo ni mi wiele wo hu wo he wo yo inu hewole wo yo eja ake wole ake moni te nu cho Yesu shine ete wo ke Yesu shi yeke wo ke nyefe adamole numole ehie eja ake nye hewo afi ofe koni dromo ni fa baba ole achome pi ashidano atekeno aha nyomo hie nyambu keje kuku ni jinyoma ke ekpa ke ashina agbe wonio ye hemo ke yelina no hewo ni wotwi ye faale shimunka wakponogbe gbomole fiti okra tetele kene womlin gbomole chon ehe gbifegbe eja ake wo manehunu ni jira ni ansan ese eche ne ba ha wona na anu nyankple ni jira wa hu eja ake woje meni ko ni anale shimoni ni anale woko eja ake ni anale hiushi be fio keke shinini anale hiushi ke ashio nano hallelujah Korinto bi awolo ni ji enyo icho enumo keje klenklen kuku ke ashikuku ni ji nyuma wo hwe wonwen bomocho he ke wen shi ahele eja ke wole ake ke akumo wo bu ni wo yo mni ni ji wo shipon ne no bomocho le shi aleji wo ye chuko ni jenyumo shi akoni je ni ji akefe ni hiyoshike ya nano yemen eja ake anokwale mlile wodomo ncho etete ye wabu nemli ni wahweo ake wotuni jenwenle awowo nike ake wowo nekele nole ananwo ake meni nye yayai eja ake wo ni woyo bu lemlile hu ake ni wo hejira wo hiwole wodomo ncho eja ake wosumo ake ajie wo heni shimo wosumo ake awowo ni ahweno koni walale amino ni gbuole shimoni saa wo ha eneno jinyumo mohuni ha wo mumole ake yibafu nole no hiwole wo ya twida ni wole ake gbin aboni wo yo obomochole mnine wodom keje nu cholemo eja ake hemo ke yeli na woni oye shije ni na mona shi wo ya twi ni esa wo hiemo ake wodom keje bomochone emni ni wo ya hishia ye nu cholemo no hiwole utini wakema wo hie ji ake shia wo yo juo domo wo dom juo esani wo sa ehie eja ake ja wo fe wo pue fan ya Kristo kodo mo sende hie koni mo fe mo anani ni efe ye bomochom ni le henyomo wo boni efele e papa juo e fon juo keje kuku ni jinyuma ke ekome ke ashina agbe Kristo ekpantawo kenyomo no hewole akeni wole nu chole heni yo gbe yele oyu owo chon gbeme shi wole wo ye fan ye nyumu hi ni mi hi kanu ake wo ye fan ye nye heni le mi hu eja ake je wo di enche wo heyi wo ji owo ha nye ko shi mu wo kemi ha nye gbe ni nye ke hwanye fon wono ko ni nye na ekonye ke me ni hwan ye gbe me ya hi shi die ye twi mi le eja ake kese ke wo yo jin no mo hewo wo yo ni ke wo ye shishi hu jin nye hewo ni eja ake Kristo suomo le nyi wo no ni wo kojo ne ke ake ke mo ko megbo me ife ayigbelele bele me ife egbo ni egbo me ife ayigbele ko ni me ni hie kamole ahie aka kamo mi ha amede enche amedon shimo amehie akamo aha monigbo ni atele shiekun aha amele bele keje ngene no keya ne wole mukomoko don yegbeme asusumona ni kegbeme asusumona wole Kristo yetetele agbenele wole le na kaidon yewole kemoko ye Kristo mnile bono hejile
blemanile eho na nibi fe echon Jinibi ne fe jenu onichon Yesu Kristo no ekewo pata ni ekepata mo son mo ha wolede oji ake nyumo chon Kristo no ekejele pata ni ebu amenoto mo ele eha ame yetu pata mo wie mole ewowode lo hiwole ojibofo ya Kristo na jia tamo ake nyumo echon wono ewie echon me odamo Kristo na jia wo mi kpanyefa yake nye ha akpatanye kenyumote eja ake monile shale wo hiwole echon sha koni wole ocho monyo wajale ye emini hallelujah.